ban kemai bisa dengan ni Facebook friend ngidon ka ban convert ya gani profile jongi chagani professional mode dangim convert re ga profile jongi chagani professional mode te pim yo ada ga du professional dashboard te mood friend lada pim yo ga du professional dashboard te pim la re ban kemai bisa lada pi upload video lada pi upload reels ania Facebook jong piro pim la re ban kemai bisa te lada pi ko awan convert ya gani profile jong pi chagani professional mode agani video gan pusno thoi pi kumno pilla aban convert ya gani profile jong pi chagani professional mode boleh ka Facebook ka convert ya profile jong pi chagani ya professional mode by friend lada ka de profile jong pi ki de friend ini nu berubah bapi add friend name itu di friend jong pi tang bala da pi convert dengan ni profile jong jaga di professional mode itu friend bapi don kila aban long follower jong ya gani ha Facebook friend la da pi ko aban kmai bisa pi don kam ya gani 5000 follower but 60000 watch time pi don kam ha bok dai post ni la da pi ko aban kmai bisa daga ni reels mud la da pi upload reels pi la aban kmai bisa ada friend la da pi yo 6 lakh views so friend 6 lakh views la da pi yo apa ru post ni ani reels jong pi ka la ban kmai bisa mut kani ka reel jong pi kan monetize la don 6 lakh views ha gani reel jong pi easily pi la ban kmai bisa gani Facebook la da pi upload reels la da pi ko ban kmai bisa gani long video pi don kam ya gani 5000 follower but 60000 watch la da pi complete gani 60000 watch time but 5000 follower te pi la ban kmai bisa gani watch page ads mut la da pi upload long video a long video kan poi advertise data advertise pi la ban kmai bisa friend I hope pila so to kumno ban kmai te kumno ban yo 5000 follower friend pai lada pila don 5000 friend itu 5000 friend jong pi pila ban convert itu friend chi follower mun lada bi convert ni profile jong pi chagani professional mun itu friend jong pi kin long follower te lada pila don 1000 na 1000 friend de pi la ban complete any 5000 follower tang ba pim la ban ad friend 2000 nyojar prajar bila ban ad friend tang 1000 ha profile job 1000 ngudi pila ban ad friend te 1000 ngudi kalong follower te bita lada bi upload video hagni ha Facebook te lada ki bro ki follow pi te ka follower jong piro kan increase friend so ba ban pa ini video lada pim te kumno ban convert ya gani profile jong pi chagani professional mon ngala pusno thoi pi kumno ban kmai chpatar ngala pusno thoi pi lada pi ko abar bisa daga di Facebook semua ban pa ini video friends semua ban sedang ni video friend lada bit new hal ni channel jonga friends semua ban subscribe ni channel semua ban klik tu bell icon friend nama lada pi klik tu bell icon video jonga daily friend hagani video ngan I like em live pe wai friend live po ngan I like em play number ngai live pun ha ki bro kim tibra ban convert ya profile jongki chagani professional mode ala achna video dang ba bona ki bro ki san screenshot ki comment ki kumno ban convert ya profile jongni chagani professional dashboard tas ngi ngan paso toy pi baita nyoba ban like karno live ho lat the friend lada pi pat de telegram group jonga nyoba ban chonya telegram group jonga ngan I link pi description ka de free boleh nga pi jonya telegram group nomor telegram group ngan sen ngi link lada don ini nu episode ba mit mai pang kumnu ban ka sa online pang ini best reference on app dengan sen link pi telegram mit nyoba ban jonya telegram group friend mentangan record ni bawas kun jonga dengan paso toy kumnu pi la ban convert ye ni profile jong pi chagani professional mode friend I hope pi lai gini mobile screen jonga da friend first of all pille ha play store do check yani Facebook jong pi la update nam bon gi bro kim update ram ta pi so ba ban le hania play store to search Facebook la pi la search Facebook ta pi ini de Facebook so ba ban update ya Facebook jong pi mo la pi la update ya Facebook jong pi ta pi don kam ban open ya Facebook jong pi lej hani lada pila download lada pila install do lej hai ka Facebook jompi don pemta ka don hani em tamanta pidon ka ban open ya Facebook jompi tangala open ya Facebook pai friend lada nga open ya ni Facebook ka long community ani de Facebook jonga pai lada ngan klik hani menta pi menta friend pai menta dan professional mura don memory save group video marketplace find friend feed event ladangan klik ni simor ro pai ladangan klik ni simor ro umdonde ni professional mode de mentangan personal to di kumnu pila ban convert chaga professional mode pai chuklik ni de profile jonga mp chukli ha profile jompi ada pi klik ni profile jompi kan long kumni de pai friend first for profile jompi ka don kam ban long public lada kam long re public friend pim la de ban convert de ni profile jompi chaga ni professional mode to ba ban I public chuklik ni lightly dot chuklik ni lada pi klik ni friend kan di pi kumni chuklik ni profile
status lada pi klik hani profile status tapi check status jampi lada ka angkom ni kam don de ni reuse content temanta le hani lock profile pi chuklik hani lock profile the check profile jampi kade kumno pai menta ka ang lock your profile na mot ka ang ingat lock your profile tangam lock re profile tang ba lada pi lock your profile jampi pi don kam ban on lock your profile jampi lada pi la check ini temanta menta pi don kam ban convert ni profile jampi ni professional profile jampi ni professional mode pi don kam ban convert am te kumno ban convert friend pi ka tho ni down on professional mode ne pi don kam ban click hang ne friend hoi friend lada pi click hang ne nong friend te kani friend jampi kan convert chegi follower te ni profile jampi kan convert chegi ni professional mode friend I hope ila so tho hoi ni don kam ban click hang ni te man tangan click ni down on professional mode lada pi click hani down on professional mode kan ong pi ni down on professional mode get pay for their content ka angom no ngin I bisai pi content jampi pila ban payiga insight jong content jampi te pila ban yo follower chi bondo lada pi chana videos pangani chana content te pi ti bro kin follow ye to bro chana content ba best ba entertainment video am te ni lightly kila ai hangne temta mut pila ban komai bisa ni Facebook lada pi taw click ni taw on pi ka tho ni taw on lada pi click ni taw on te pila ban komai temta pi lai pai te chu click ni taw on lada pi click ni taw on friend kan loading kumni temta next step ni don kam ban let's pator ngan persoto pi de pai ani ka ang kumnu pai choose your default audience ka ang kumnu choose your default audience public friend custom tapi don kam ban I public mo chu click ni public tapi la I public by friend like I re custom pi don kam ban I public lada pi la I public friend chu click next follow igni step bang apan ep pi la bai ban mai te ni ro chu click ni confirm lada pi la click ni default audience update your default audience on Facebook has been updated to public te click ni done lada pi click ni done kan pi kum ni de pai finish setting up your profile menta pi don kam ban finish ban setting up your profile jong pi no da pai any don kanu 0 to 2 step to complete r step pi la ban complete your profile jong pi da pai any ka reviews or review audience setting to click any reviews audience setting hani kan pini komni ta hani la don to click ni don te ani ro la kom menta pai friend la da pi ko aban open ye gani ro phila ani de ka angkom no ni automatically share your Instagram post to Facebook mun la da pi share post apo Instagram ta gani post jampi ka la aban de chapo Facebook ro mun la da pi post Instagram la da pi send reel ha Instagram data reels bapi send ha Instagram ata reels bapi send ha gani Instagram kan poi directly hania Facebook pim don camera ban upload of Facebook to lada pi kwa ban lada pi upload reels ha gani ha Instagram data reels of lada pi kwa ban kan redirect directly ha Facebook te phila ban on ye gani lada pi kwa tam le lada pi kwa chu click hani lada pi click hani company company te phila ban click don hani chu click hani don depte phila ban le to mo the next by friend next pi don kam ban complete gani pai hani pi ni south step pi don kam ban complete ani ka on art cover photo to phila ban art cover photo lada pi don photo to phila ban art dangan ta ngan art re dapat ani first step pi don kam ban art photo second step pi don kam ban art ga bio jongpi lada pila art ga bio jongpi te pi don kam ban link next pi don kam ban complete ini create new content pi don kam ban create a new content mut chu click hani lada pi click hani te pila ban upload your reels ne pila ban upload pila ban post ro mut ban complete digani pai first ban art cover photo ro piti ban art digani bio ro piti telda pila active YouTube to pai hani wanta create new content pi don kam ban create a we content pi don kam ban upload your video ne pi don kam ban upload photo ro pila tell about your set pi don kam ban add details pang jong pi balai pi le gani content pang you video mut description ni am hani learn to create ads hani friend bona ki bro any learn to create ads by friend bonha ki bro ki click to boost post hani boost post friend pi don kam ban ai bisa ban boost ga post jong pi nyoba lada pi kwa de pila ban boost ro tang ba oi pi lai boost da pi don kam ban ai bisa to lai boost da to ro e to ro la apsno thoi pi ani ka on link your WhatsApp account lada pi kwa pila ban link your WhatsApp account jong pi chu click hani chu click dete iPhone number jong pi lada pi iPhone number jong pi kan send code pi WhatsApp data code pi don kam ban ai hang ni te lada pi la complete gani te ani profile jong pi kan convert chagani professional mode to friend I hope pila so to lada pi don question friend pila ban clip pai menta pi
menta kaung si dashboard na thmut menta any friend jonga ro kila long chispa art way follower bai nga khmat jong pi nga complete ni la don chispa art way follower menta thmut nga don chispa art way friend data friend jonga kala kila convert chagi follower ta pai ladangan click hani view as nong hani view as company bi full details pani pai pi follower following teni photo banga upload way video teni pi de any create arts mod pi la wan create advertise bar create advertise ten pi don kam ai bisalo jong tamanta la da pi le refresh jegani page jong pi sealers tamanta friend kapat poide ani professional mood hangne tamba friend ngawang pi haden chi san 2 minute up ngan let back ngala open bi hani facebook tangan let hani profile jonga tangan let hani simon tamanta da friend company ide ni professional mood tangba friend pi don kam ban complete itu bang on pi ne pi la ban click hani see dashboard lo chu click hani see dashboard da pi click hani company pi now start with level tabai friend ani lo gan chuwa aban person thoi pi ta chulit back ini tabai friend hani pi e ka tho ani monetization chu click ani monetization da pi click ani monetization get started da pi click ani get started company pi kumni tabai friend facebook pi la ban kamai sa do star ki brook in I star pi da pi la ban kamai sa ads on reels la da pi upload reels hadil kan poi advertise data advertise pi la ban kamai sa te bonus ani bonus ki bru ba don bok in yo ani pro ani bonus the in stream ads la da pi upload ani video long video ta hata long video ka advertise kan poi data ro pi la ban kamai sa pai da pi click ani instagram reels ani friend la da pi don chi lak views te pin yo ani la da pi ko ani in stream ads te in stream ads antara ka pat long re ani in stream ads ro pi la ban kamai sa te ini southly ki thing ngila ban paipsa ladang i don 1000 follower ngila ban activate egani ladang i complete chi lakh views agani reels ngila ban activate egani tani ini bonus ngila ban yo ladang i don bok tani in stream ads ngi don kam ban complete 5000 follower bar 60,000 watch time friend I hope pila se auto ngal apun so to be full details phangani menta I hope friend pila se auto to pila convert your profile jong pila da pila don 5,000 friend da pila don 5,000 friend to be easily pila ban complete any 5,000 follower friend la da pi don question friend pila ban kle ngal apun so to be kumnu pila ban convert your profile jong pi chagani professional mode friend I hope pila se auto kumnu ban convert your profile jong pi chagani professional mode ngal apun so to be agani video I hope friend pila so to tamanta film don so agani question friend do muntu friend pila ban upload video daily hagani ha facebook into video ba pila upload manchwa itu video don kam so pi don kam ban upload do manta la da pi upload away video ta we video kala de chagani professional mode ta ba itu video ba pi upload manchwa itu video kaura ye gitu video friend I hope pila so to la da pi pai any video do manta ko ban ong bi kan kublai sipon ba pi pai any video dengan apa so to be full ni facebook kumno ban convert ya profile job page ni professional mode itu video papila upload ban swaro di video don kam jo don kam ban upload video do menta daily don kam ban upload video ada piko aban complete ya watch time ada piko aban yo eta views facebook kibru interest ba ban page pa comedy video pa entertainment video kim interest da ban pai kumni video ba kapur so thoi pm kim interest da kumni la da pi expert pang ban le entertainment ni kibru la da pi expert pang comedy pila ban chna video chata video jong pi kala ban viral lai le raina la da pi expert pang cooking pila ban chna video pang cooking la da pi expert pang ini feel ro pila ban chna video tamba lai chna video ra kumni ban personal thoi ibro facebook ibro ki kwa ni entertainment video ka nang best ba pichna ibro kin pai video try piro pi pai video ha ni facebook bona ibro kichna entertainment kichna short film man e komitu film lo pila ban chna pila ban upload ha channel jompi lada pi upload video jompi ka channel jompi kan save ka profile jompi kan save tabala da pi upload video jompi wei te haden jing problem bai namba ka facebook ra kam aira lada pi upload video jompi wei ka channel jompi kam la re ban monetize full detail kala pasno thoi bi chang ni facebook bhai ta lada pi pat like syoba ban subscribe ni channel lada pi ko aban kai sa daga ni reward supreme app ta friend pila ban check ni video friend kala pasno thoi bi kumnu pila ban kai sa daga ni reward supreme app pila ban check ni video friend time tamas ni friend kublai chipot